السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Mahuli mga kamaasan, kamagulangan, katautay manghuran, haakam masin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun hambuok din ang mga ayat napisin ako bilang pangadjion iwan pangadjian nato haadlaw ini. Murah-murahan makawa kita niyo pangadjian iwan pamintangan amuin mahinang matakadam hakaboy sintiap-tiap siulagan din kato taniyo. Muna-muna in ayat ini dain ha mga ayat panawag-tawag sintuhan na to Rabbul Alamin tupot iban tartanto sadya pa mga sila bariman. Muna-muna in hikamaruan niya in tungod sin ayat ini manunjoki ha mga tumpukan sin mga bangsa muslimin. Bangsa muslimin amuin nag-aatuwang iwan sin mga satro sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimakna
hambuok din ha mga panawag-tawag sin Allah Ta'ala iwan pangabi-ngabi sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Bang uno in hinangun hasupaya madauhat in daraugan. Iban uno in hinangun hasupaya kaaniban in uno-uno parakala hikalamma iban hikaig sin kusog sin tumpukan. In parihalan ini, in ayat ini tungod sin aming pagbuno. Sa sumagawa, bukon in pangadjiun tabiaon tungod sin pagbuno. In pangadjiun na to bihayaon, bang sopama in parakala pagbuno. Dahin ha mga parakala sa hunit-hunit na baubukan sin manusia. Marimisan kamurik na suysuyan sin hunit sin pakaradyaan pagbuno. Misan kita ni wala na nakalabay magbuno sa magawa nakasakop na kita ni bang biya diin in hunit sin parakala magbuno. Narang sopama in parakala pagbuno daakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Pangawi-ngawi sin Allah Ta'ala ha parakala ini. Labi aula na in parakala, siwi-siwi in man nahot-nahot din ha mga problema magdatong pakawisin manusia. Parman sin Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu, Iza laqitum fi'atan, fasbutu. Muna-muna. Wahai kamu mga bariman, intiyawag din mga bariman sadya. Amuin mga sila na mamaratsaya pa Allah Ta'ala. Iza lakitum, apabila hipagbak niyo na, indin ha mga tumpukan sin mga satro sin Allah Ta'ala, fasbutu, pagpatutog ka mo. Muna-muna, tiyawag sin Allah Ta'ala in mga bariman. Wahai kamu mga bariman, apabila hipagbak niya indain ha mga tumpukan sin sakro, bukon kamu magoy. Bukon kamu muga, ayaw kamu muga. Atawakan bukon kamu amuin manglunukan. Gam naman bukon kamu kaari mag-amuin, magparak-parak sata. Bukon kamu magkanat-kianatin. So magawain amuin panawag-tawag sin Allah Ta'ala, fasbutu. Pagpatutog kamu, umatuwang kanila. Pagpatutog kamu. Muna-muna, bang in kita bariman da, ubos na indyan di sin Allah Ta'ala. Allahu waliyul ladhina amanu. In Allah Ta'ala, gapi sin mga sila bariman. At iniyaw muna-muna, hambukit to rin ha mga hikaig sin kalamma iban kasusahan. In Allahu Ta'ala gapisin mga bariman. Bang in Allahu Ta'ala gapisin mga bariman, misan pa nagpuna ingkatan, way na makaraog. Hikamarwa ni imparman sin Allahu Ta'ala, Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya. Bunal tuod mattan tabangon namo in mga karasulan namo, iban na sin mga sila bariman hakawi dunya. Hatini in mga bariman halaw tatabangan sin Allah Ta'ala.
Ikatunia, parman sinallahu ta'ala, iyansurukum fala ghaliba lakum. Bang kamu tabangon sin Allah, way na makaraog kaniyo. Inhi kaupat niya parman sinallahu ta'ala, wala yansuranna Allahu man yansuruh. Ibut mattan tabangon sinallahu ta'ala, inhi siyu-siyu in tumawang kaniya. Di mana hisiyo in maghadda maakaman niya. Nara hindi mga taymahud, kabalikan ko biasin salawat. Para kala pagbuno, buko na matin topic na to. Sa sumagawa, amin para kala simbiya kato taniyo, bangsa muslimin ha uno-uno para kala, di mana mga problema, magdatong hakawi simbiya kato taniyo. Dahil naman hatumpukan hakaway-bayan, tumpukan pakauman, tumpukan pahula, sa sukusin mga sila bariman, kuno-kuno dagpakan iban datungan, in kamuyan, uno-uno na rin ang mga aramala, iban musibah, atawakan problema, kasusahan, bukon kamu magoy, bukon kamu magkarukkaan, ayaw kamo lamahan sa sumagawa pagpatutog kamo. Ay di mana pakamdusan niyo in panindog niyo. Dahan yung mag-atuwang in parakalayan, may ta, ba't bang ikaw yan din ang mga bariman da? Insyaallah ta'ala, halong kau yan tatabangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Muna-muna, fasbutu. Ayaw ko magoy. Bukon bang ang problema, so pa mabiasin doon magtihaon. Bukon bang mapuspos na imbana atawakan asawa. Inhi kahalulay sim problema, amoy long niya magbutas. Bukon. Damikyan bukon bang so pa maong problema halong sinbay in anak. Maagoy din halong simpamaybay, bukon. Damikyan haun-haun tumpukan bang aun kumugdan iban dumatong problema bukon inhi kahalulay sim problema yaon in amuin taikuran mo in masuliya in atas tanggung jawab mo responsibility mo sa sumagawa inyan suway mo alupon di mana magpatutok kau pangayo kau tabang sa Allah Ta'ala. Fasbuto muna inhi kamarwahinangon bang aun kumugdan aramala iban musiba atawakan problema hauno-uno na tumpukan inhi kamarwan ne parman sinallahu ta'ala wazkurullaha kathira ikamarwan na yan iban tumtuman nyo inallahu ta'ala laong hi Dr. Nabulsi bukon in parakala yan pagtumtum amin in maksud manumtum na sadya kaw. Sa sumagawa, biulian sinallahu ta'ala, wazkurullaha kathira. Ay bima'na patauran nyo in pagtumtum nyo pa Allah ta'ala. Hakaiban ng ayat, panawag-tawag sinallahu ta'ala pa mga bariman. Ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha zikran kathira. Wahai kamu mga bariman, tumtuman nyo in Allah Ta'ala simpag tumtum na kalanwin taod niya. Ay bimakna, in ayat ini kabalikan kong biasin salawat. Biya na sin aki in ini tungod sin pagbuno. Sa sumagawa, hidaybet na sadya, mari paamuin parakala, siwi-siwi. Parakala amuin long tabihayan, siwi-siwi, bukod na parakala pagbuno. Bang aun dumatong problema, inhi karwahin ang unsing kita niyo po sin magpatutog. Amo na inlong tamanumtum kita niyo fa Allahu Ta'ala sin sa taod-taod na panumtum. Ay bimana, pataurain pagpangindua mo. Pataurain pagpangayo mo tabang fa Allahu Ta'ala. Bukon bang aun problema kumugdan bihayan sa kaulawla, in problema muna taikuran mo. Pagoyan mo, hikamarwan niya, bukon bang ang problema mo,
Atas na kau kailong manglawag bang hisyuin, makahalulay sin problema mo yan. Di, yanin Allah Ta'ala. Tayakan indua padlima mo. Sanggahan indua padlima mo. Panuntong kau pa Allah Ta'ala. Pagjikir kau, pagtasbih kau, pagkatan-katan. Masya Allah Ta'ala. Doa kau. Pataurain pagpangindoa mo pa Allah Ta'ala. Pag-istighfar kau. Jikiriin baita sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Biasin long tabiayan amuin jikiran iban biu ahasin Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Biahayan bang aun dumatong problema. Inhi katunya. Wa ati'u Allah wa rasulah. Iban pagtaat kamu pa Allah Ta'ala, iban pa Rasul niya. Pagtaat kamu pa Allah Ta'ala, iban pa Rasul niya. Ay bimakna, in parmansin Allah Ta'ala, wa man yuti'illaha wa rasula faqad faza fawzan azima. Hisyu-syu in magtaat pa Allah Ta'ala, matan bunnal tod nagparuntungan na siya sin paruntungan sa lago-lago. Inhikatu niya hipapahinang kato sin Allah Ta'ala. Magtaat pa Allah Ta'ala. Wa ati'u Allah wa rasulah. Inhikaupat niya. Wala tanaza'u. Ayaw kamu magsagga. Allahu Akbar. Ayaw kamu magsagga siyaggain. Wahai kamu mga taga tumpukan, hapagbunuan naman ibang simbokon, bang aun amuin marani mag-alok mag-atuwang, dahin ha mga satro sin Allah, atawakan dahin ha mga problema magdatong, bukon kamu magsagga. Bukon yan in hikahalulay sin problema, iban hikakusog, iban di madawhatin daraugan sin hisyusyo tumpukan, bang so pa maong kimogdang problema in paunon in pagsagga sa sumagawain hinangon dahin doon. Muna-muna, kabalikan biyasin salawat, pagpatutob. Inhi kamarwan niya, manuntum pa Allah Ta'ala sin sa taod-taod na pagtuntum. Inhi katunya magtaat pa Allah Ta'ala in iban parasun niya. Inhi kaupat niya bukon magsagga, mayta. Bang so pa maong kimogdan aramala, aun di matong problema, bang so pama, aun amin din ha mga satro maramag alupiban mag-atuwang simbang sa muslimin, ampa na aunin pagsagga, in parmansin Allah Ta'ala, fatafshalu wa tazhaba rihukum. Bima'na, lamahan kamu yan. Inhi kamarwan niya maiging kusog niyo, hangkandain panawag-tawag sin Allah Ta'ala, panawag-tawag sin Allah Ta'ala katutan niyo, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Panggayunggong kamukatan, wa'tasimu bihablillah jami'an, kamukatan yan. Panggayunggong kamu, ay bimana paghambuk kamukatan, wa la tafarraqu, ayaw kamu magpulak kanat. Mayta, ba't bang nagpulak kanat inbang sa muslimin? Ba't bang nagpulak kanat in mga tumpukan amin sa suko na sila amin naawnian? Unin jumato na lumamana, inhikamarwan niya maig na inkusog. In kahinapusan panawag-tawag sin Allah, wasbiru, pagsabar kamu. Subhanallah. Pagsabar kamu. Bang aun di matong problema, halulayan niyo. Dahan niyo mag-atubang, bukon niyo paro yan. Bukon kamu mutawan, sa bukon kamu tumaykod, bukon kamu makoy, sa sumagawa, sabar kamu. Asal biya nahayan, in parakala yan, magdatong. Hakaboy sin manusia. Wala, iwan di ikaw makarap manusia. Amoy pag-iyanon, nakalando insan niyang niya, bimakna, way hang sulag problema, kumugdan na namun sin manusia yan. Fasbutu, wasbiru, inna Allah ma'as sabirin. Bunnal tuod in Allah Ta'ala sarta sin mga sila maun magsasabar. Damikyan parman sin Allah Ta'ala
wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Bang kamu yan nagsabar iwan nagmabuka, murah-murahan. Di na kamu yan mauno. Di na kamu yan magmula hasababan sin amin panipusin mga satro sin kamu. Di na. Demikian, bang kamu simabar, bang kamu nagmabuka pa Allah Ta'ala, di sab kamu yan maunusin uno-uno na problema kimugdan kanyo mayta, sawab in kamu yan halawng tatabangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murah-murahan mga kamaasan, kamakulangan kataw tayo mahuran. In kita niyo ko datongan problema, bukon na to paaho yan, bukon na to tay kuran, sumagawa magpatutog kita niyo. Patauron na to in pagtumtum iban pagpanginduha pa Allah Ta'ala. Magpatutog kita niyo hapagtaatan pa Allah iban parasun niya. Damikian suway di maun in pagsagga siaggai, iban suway kita niyo sumabat halima para kala yan. Insya Allah Ta'ala, madawhat na to indaraugan biiznillahi maula tabaraka wa ta'ala. Hangkan dahapanagnan ayat amin biasa na to. Wazkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Supaya murah-murahan in kamu yan magparuntungan. Bang ilima para kala ini, napaun sin hisyusyo tumpukan, biiznillahi ta'ala madawhatin darauhan. Sa misan pahaw no tumpukan, bang sa upama maig in hambuk din ha mga upat day ha mga lima para kala ini, damikyan pauno pakusog sin tumpukan yan, damikyan di dayan dumaog sarta, di dayan magparuntungan, amura in dagpakan iban datungan, in kalugian iban sin long tabiayan, long sin bahasa, pilyo dayan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Faya fawzal mustaghfirin, istaghfirullah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dain ha mga aturan siabot sin Allah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa mga tumpukan sin mga bariman. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. In mu'min pa mu'min biasin sa parati hambuk building, hambuk biangun. Biasin sa parati hambuk bay. Yashuddu ba'duhu ba'da. Bima'na magtukot-yukuhi in kaniya pa kaniya. Bihayan in tumpukan sin mga bangsa muslimin. Ayaw na kita sumingod. Pa mga tumpukan sin kaiwanan din ha mga bangsa sin manusia. Amin bang aun kakitaan umuntayaw, tumaas, utungon pababa. Sa sumagawa bang sa upama aun na tao marayaw, gam naman, pag amin long tabihayan, pagtaod-tauran, pag magtukot-tiyo kuhihahinang marayaw, bihayan in mu'min. But in kita niyo manusia, di kita niyo tumindog ha isa-isa na to, baran-baran na to. Lawag na kau manusia. Ayaw ko umyan, law mo miskin, atawakan dayahan. Siwo dain mabata, iwan sin malaas. Siwo dain amin, lang tabudyang iwan sin subot, taga paghulay iwan sin way. Way manusia, makaraos tumindog baran-baran niya. Buat malingkan in
kahalan sin kita niyo, biya sin sa panton amin hambuk bay, suway maon in pagtukutiyo kuhi. Kita ba in halong sin bay? Bangso pa maimbana atawakan anak, atawakan ama, halong sin bay. Amo pa in mga buhianan iban mangusaha. Pagdatong palong sinbay, amo pa in mag-adjal, amo pa in magmumusin mga tamungon, amo pa in magsapo maglano sinbay. Pag-uus, amo pa yat kayo magsungit ha mga kaanakan, uno na sadyain para saan sinba na iwan sin ama. Damikyan bang sopa main asaw halong sin pamaybay. Amo pa in umadjal, amo pa in maglano, amo pa in magdakdak, amo pa in mangusaha. Amo pa in magpaduro, amo pa in magpayuha mga kaanakan. Uno na sadyain para saan sin mga kaasawan, iman sin kainan halong sin pamaybay. Bimana, in anak suway tumabang pamaas, in maas tumabang paanak, biya dahato, in nagkura iman sin piyag na nakuraan, suway pauno rin pagtabang. Bukon sadya nakura long tain humibal, damikan bukon day sabihin tao ang mimpiyag na nakuraanin humibal, suway sa masiwukatan. Narida ko'y sab makayalaw mo. Amoy pag-ianon ilansang 5 inches, labi marayolaw mo din halansang hangka inches. But aun yan, marasin hangka inches, di marasin amoy 5 inches. Bukon saukat na rakula, bukon saukat na malas, bukon saukat na makusog, way na pusin amin malam maiwan, way na pusin bata-bata, bukon. Maita, doon na sadya ko mamando ka hambuk bay. But in amin ding-ding yan, bukon saan kagunahan niya mga 5 inches lang sang bukon. In kagunahan niya rin doon, mga hangka inches lang sang da, atawakan ng ka-inches iwan tunga. Aun marasil 5 inches, di marasin hangka inches. Aun marasin hangka inches, di marasin 5 inches. Bimana, al-mu'min lil-mu'min yashuddu ba'duhu ba'da magtukot yukuhi. Di kogdanan. Bangso pa may langsang doon sila na sadya. Inhad sila na sadya. Inlantay sila na sadya. Inatok sila na sadya. Di mo hambuokon. Biya din in karagbos. Biya din in kapagun sinambok. Biyangon yaon. Bang di magtukot yukuhi. Damikyan hin uno-uno tumpukan. Bang di magtabang tiyarangi. Magpasad piyasari. Biya din in kakusog. Biya din in kadawat sindaraugan simbang sa muslimin. Ayaw pakain umatikat kita niyo magbono. Walaw pon miha parakala. Sibi di kagausan magtabang. Biya din kuno na din daraugan simbang sa muslimin. Bang misan ha parakala tiyo iban sibi ando kailo atas kau kailo bihay ni bihato hindi di ko nakaingatan bang unuin hinang simbang sa muslimin iban bang uno na in jajawaban ha adlaw kana bang mag-alok magbalharap na iban sin Allah subhanahu wa ta'ala inhi kamarwan niya parman sin Allah ta'ala wallahu hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Tum main janji sin Allah Ta'ala. Janji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Pagpakusog ka. Ayaw ko manglukmayan manghina ayaw. Pagpakusog ka maita. Wallahu fi auni al-'abd. Inipon niyaon masi halaw tatabangan sin Allah sa kaino sin ipon niyaon ti matabang hapagkahinia. Subhanallah. Bang kau yan tumabang hapagkahimo, ikaw yan tatabangan sin halaw kau tatabangan sin Allah Ta'ala. Di kau yan pasaran sin Tuhan. Ay bimana bang kau yan na amin na muasiban na naikuri amin di na kau tumabang hapagkahimo. Ando kailo bimana in Allah Ta'ala Allahu Akbar, karay pararakuman. Inallahu Ta'ala sangat nagsisipat sinamuin kabayng ulungon pa mga ipon niya. Bat bang bukon, bat bang sadya. Hangkanda long sin Rasul sallallahu Ta'ala alaihi wasallam. Indon niya ini bang sadya himalga. Indon niya ini pahadarat sin Allahu Ta'ala.
Allahu Akbar. Ana. Batbangsad din himalga, biasin halga, simpik-pik hilang. Di na siya nilong niya, makainom iban painom sin Allahu Ta'ala, inamoy mga sasuko, sinamoy nagkukufur kaniya. Bima na yung pakaunon sadya sin Allahu Ta'ala, amo na yung mga bariman sadya. Sa asum makawa, siwo dain bariman, iban simbukon, piyakakaon sin Allahu Ta'ala. Inhikato kahinapusan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Iban pagtulong tabang kamuhahinang marayaw. Hahinang marayaw. Amuyanin aturan. Siwo dain hang karogo iban simbokon. Siwo dain magbagay iban simbokon. Siwo dain malayo iban simmasuok. Basta kamu mga bariman, pagtulong tabang kamuhahinang marayaw. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Iban ayaw kamu magtulong tiyabang ihauno yan. Haparakala hinang dusa, iban hinang parakala hikapagbanta. Amo yan. Aturan sin kita niyo bangsa muslimin, siwo dain hapagbunuan, siwo dain haamuin, hauno-uno tumpukan, hasupaya mara atawakan madauhatin daraukan. Amo yan, inday ha mga patumtum iwan panghindo kato sintuhan na to Rabbul Alamin, mura-murahan bang manisab maparagbus na tuda, hasupaya kita niyo magsama-sama umuntayaw katan, bat bang yan mura-murahan di maug imbang sa muslimin, insyaallah ta'ala sama sibu kita niyo yan suman yang katan biizillahi maula tabaraka wa ta'ala. Sa sumagawa, sa kainusin biya kato taniyo, babaya kita niyo aming pag-iyanon, mabaya kita niyo numapas na pas marayaw, sa kaino kita niyo, aming piyagbabayaan, simpagkahinyo nato, pagkahinato mano si haaturan, sa kahaba tahon, magpipinda-pinda na sadya, waira dumayaw aturan, deng sin aturan, piaon sin Allahu Ta'ala, kato tanyo, deng sin tikmil masanakaw na, sambil pagkahinapusan sin kaboy na to, amunayanin aturan sa rayaw-rayaw, insyaallah Ta'ala, murah-murahan, bangman matdawhat na to, raindarawakan na to, katan, dahil naman halaw sin pamaybay na to, halaw sin kauman, halaw sin huna, iban hakatiling kalaalam, mura-murahan bang man umuntayaw rin agam Islam, labi aw laing bang sa muslimin, sa tabang man makadbawhat na to, dain daraukan na to, insyaallah ta'ala. Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إني داع فآمنون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوة اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيب لعبده وسائله ردنا الله والمسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم وحد كلمة المسلمين اللهم وحد كلمة المسلمين اللهم إنا نسألك أن تردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا لا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا اللهم ارحمنا وارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الإخلاص والتوفيق والاستقامة ودوام النعم وحسن الختام اللهم إنا نسألك الإخلاص اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا ومن فتنة النساء ومن فتنة المال ومن فتنة الجاه والرياسة ومن فتنة المحيا والممات
ومن فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا إلهنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعلنا يا إلهنا من عبادك الصالحين المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين